Nitwa Dinezoro mami y'abakecuru. Nkaba ngiye kubaririmbira indirimbo yo mu njyana hip hop. Umutunzi yaratunze ng'imidugaragura sinze wigihe iyo nsinziye numva ijwi ryawe rimpamagara. Mwiriwe neza. muraho cyane. Amazina nitwa Damascene, nkaba ari ngo ugiye kuyobora iri rushanwa ryatera imbere muhanzi. Aba ndi kumwe iruhande ibumoso bwanjye hakaba hari nyakubahwa CEO nawe yabibwira. Muraho neza. Muraho muyobozi. Yitwa Bosco, igihe CEO w'iri rushanwa. Iburyo bwanjye naho hari umujaji mukuru uraza kuba kuri iri rushanwa yabibwira. Muraho neza. Njyewe nitwa Big Boy Oge. Nanjye nkaba ndi muri iki gikorwa cyatera imbere muhanzi. Tukaba twaje kureba neza koko umuntu uri butsindire ibi bihembo twateganyije. Ndumva tubifurije kwitwara neza. Murakoze. So rero muri iri rushanwa ryacu mwese muhawe ikaze. Nkuko twabibonye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, tubona ko hari impano zituruka mu ntara, mu byaro bigiye bitandukanye, ziba zaragiye zihera ntizibashe kuzamuka bitewe n'ahantu ziherereye. Niyo mpamvu iri rushanwa ryashyizweho kugira ngo buri muntu wese ufite impano aze yigaragaze, hanyuma promotion iboneke kuri buri muntu wese ufite ubwo buhanga. Icyo musabwa ni ukuririmba neza, kugaragaza ubuhanga mu kuririmba. Abajaji barahari bari bubigendereho, hanyuma babahereza amanota. Murasabwa kuririmba neza, mugashyiramo ubuhanga n'impano zanyu kugira ngo muze gutsinda. Umuntu uri butsinde wa mbere arahabwa igihembo cya moto ihwanye n'agaciro ka $3,000,000. Hanyuma uri butsinde bwa kabiri aratsindira igihembo gihwanye na $1,000,000. Hanyuma umuntu uri bube wa gatatu aratsindira igihembo $500. Ndakeka ibyo nibyo twamenyesha bwa mbere. Ko byagenda kose turaza kureba uwa mbere tubone n'uwa nyuma. Ariko kuba urabaye nyuma ntibivuze yuko utarabura umuhanga, ahubwo nuko urabahuye n'abahanga bakurenze. Okay. Noneho reka twakire umunyempano wa mbere. Arahaguruka twibwira, hanyuma itatangira aririmba. Turahera kuri uyu musore wacu. Ahaguruka twibwire, hanyuma anaririmbe. Dukomeze. Akoresheje umwanya muto cyane. Okay. Murakoze. Nitwa Dinezoro mami y'abakecuru. Nkaba ngiye kubaririmbira indirimbo yo mu njyana hip hop. Ni indirimbo yo kubaririmbira, ni indirimbo y'umwana y'umusore wavuye mu cyaro kazi Kigali muri ghetto. Ubuzima babayeho. Yo wa Dinezoro, yo navuye Kigali, navuye mu cyaro inze Kigali, ababebi baraza, abakecuru baraza, abana baraza. Yo Murakoze cyane. Dukomeze twakire n'umunyempano wa kabiri kuri uyu murongo, nawe natambuke atwibwire, ahita akomeza aririmba. Nitwa Iranyumva Bernard. Nshaka kuzamura impano yanjye njyana ya hip hop. Ngo twubatse ahakomeye, twubatse ku musenyi, ni nayo mpamvu numva ntajegajega. Sanga wajya kwicara.
dukomeze undi yakurikira. Iravuga ndabona Dukomeze twakire n'umukobwa wacu abatambuka. Murakoze, amazina yanjye nitwa Teddy, naturutse hano i Nyamirambo. Ngiye kubaririmbira indirimbo mu njyana ya gospel. Nari umukobwa uremerewe, nari naratukuje iminwa, imisatsi yanjye ari defile, akajipo kanjye ari kamini, ngo urambonye ngo ndirasita kandi ndi uwo kurimburwa. Murakoze. Okay, dukomeze duhere kumuri inyuma abatambuke agaragaza impano ye. Murakoze, banyita Ntakirutimana Ibrahim. nkaba ndirimba mu buryo bwa gospel. Nkaba naturutse i Nyamata mu Bugesera. Umutunzi yaratunze ng'imiduga aragura, ngasigara yifuza indege, ariko yoyo nayo yabonye. Imibereho y'umutunzi nuko amayangaza umuti. Ewe shuti ngo uri muranyumva, niwihane hakiri umwanya, kuko iby'isi birashira kandi ntabwo bimara inyota. Icyo nasanze kimara inyota, n'agakiza kava ku Mana. Dukomeze twakire umukobwa umwegereye nawe atambuke. Murakoze, nanjye nitwa Denise, nkaba ndirimba gospel. Igihe cyari kibaye kinini, negereje umwanzuro wa nyir'ibihe, erega niwe umfatiye runini, nemeye no kwambikwa za soni, ngiye ari kunyihorera, nubwo navuze nongorera, ngiye abonye ngiye kugwa, amanukira kundamira, na wa musozi w'iruhanya yanshoboje kumuterera, niwe nyesha umwuzuro w'aya masezerano. Twakire umunyempano wacu wa nyuma nawe atambuke. Murakoze, amazina y'ubuhanzi yitwa Kisi, ndirimba injyana ya R&B. Sinzi igihe iyo nsinziriye, numva ijwi ryawe rimpamagara, buri mboni y'amaso yanjye naho ndashaka kureba atari wowe baby, buri nguni y'umutima wanjye wafashe n'ibyicaro, naho uzigera guhiga, nibaza icyo wankundiye niyamo nakibura, waninze nafite ifaranga, unkunda nafite ubwamamare, niyo mpamvu nzagukunda kugera mu busaza. Ni nyir'impano. Murakoze. Okay, amarushanwa yacu ararangiye. Ubwo reka duhe umwanya abajaji bateranya amanota, hanyuma baze batumenyesha ibisubizo mu minota mike cyane. Murakoze. Banyakubahwa rero, murabona haba hari abantu, harimo abanyempano kabisa baririmbye neza, nk'uriya mwana bita Ibra. Ibra yabikoze neza cyane. Muri amutipe kandi ndabona mufite Ibra. Yego rero ngiye kugenda ndeba amanota mwagiye mubaha, hanyuma mpite nyateranya turetse tumenye uwabaye wa mbere. Hano Ibra
mfite 10. oya urebye nabi mfite 85. Teddy Teddy namuhaye 60. Tessie namuhaye Tessie namuhaye 75. Delicia namuhaye 45. umwami w'abakecuru 32. Okay. Iranyumva namuhaye 7%. Okay. Tesi wamuhaye angahe? 92. Ibra afite 95. Teddy afite 85. umwami w'abakecuru 42. Iranyumva afite 38. Delicia afite 29. Okay. Nihanganeho gato mite nteranya amanota ndebe. Okay, ndabona ibisubizo byabonetse ndakeka ari uko nguko. Ngenda buwanyuma pe. Kiriya kijwi ntago bampa amanota. Ntago yamoto. Ahubwo Delicia yaratsinda. Zaragura aratsinda. Nawe ariko uratsinda. Ikibazo ngiye gutaha n'amaguru ko naje. Utsinda wese arantwa. None Denizoro we hip hop. Bageze twumva watsinda. Mwakoze kwihangana. Ibisubizo byanyu turabizanye ko twarabiwe pe. Ariko tubisegureho, murabizi mu marushanwa hari abagomba gutsinda n'abagomba gutsindwa. Abari butsindwe ntimuzatinye kongera kugerageza. Ushobora kuba watsinzwe no munsi ubutaha ugatsinda. Ndizera yuko umuntu amanota tugiye kumubwira bwihangane, kandi namwe uko amarushanwa yagenze mwabibonye, muraza kubireba murabona yuko nta kimenyane twagize. Murakoze, reka tumenyeshe abantu ko batsinze, hanyuma banekuwa nabo baraza guhita batanga ibihembo. Okay, reka dutangaza amanota. Uwabaye wa nyuma nako wabaye wagize amanota make, yize amanota 35, yitwa Iranyuma. Uwamukurikiye akaba yaje ku mwanya wa 5, yitwa umwami w'abakecuru Dinezoro, akaba yagize amanota 40%. Hanyuma uwa 3, uwa 4 yitwa Delice, yagize amanota 45%. Uwa 3 tugeze mu batsinze, abatsindiye ibihembo by'iri rushanwa. Uwa 3 yitwa Teddy, akaba atsindiye 500, amanota 55%. Hanyuma uwatsindiye igihembo cya miliyoni waje ku mwanya wa 2 yitwa Tissier, akaba yagize amanota 75%. Hanyuma ladies and gentlemen, uwatsindiye igihembo nyamukuru, utwaye irushanwa ry'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yitwa Ibra, akaba yagize amanota 85%. Umuha amashyi menshi cyane. Bari we batsindiye moto. Sasa rero ndatekereza
uko bagiye bakurikirana turahemba kugeza ku mwanya wa gatatu. Batambuka hano imbere duhereye kuri Teddy, Tisia na Ibra, baza hano noneho tukabashyikiriza ibihembo byabo tugasoza igikorwa nyamukuru. Ndatekereza duhereye kuri Teddy tugiye kumusinyira sheke ya ibihumbi 500, arayishyikirizwa na MC. Noneho Tisia nayo na MC. Noneho moto yo ibihembo bya moto arabihabwa na CEO, aramuhereza ku ntake. Ndatekereza bakomeza ibirori uko bisabwa. Teddy, Karame. abakoze neza, ahagerageje kumerezaho uko uzagenda ukomeza gukora repetition niko imiririmbire yawe yaguka. Wow. So uko byagenda kose bizaza, kandi iri ni itangiriro ry'ubuzima bwawe. Thank you so much. Thank you. Tisi, uri umuhanga, ariko ugerageze imyandikire uyongere cyane. Wite ku myandikire, ijwi ry'ura rifite kabisa gasobanutse. Winjire mu myandikire, ujye bwina, ujye mu nganzo. Ibyo nibyo bizatuma audience ikumva ikaguhereza umwanya. Iki ni igihembo cyawe, sindiye kiri buguhe itangiriro, ini fondation yo kugira ngo tuzamuke kuri ibintu byawe neza. Uzamuka. wakoze gutsindira moto, ariko warakoze cyane, ariko komeza wongere impano yawe uyiguze, ntuhite uyisinziriza ngo utsindiye moto. Turacyatanga n'ibindi bihembo, imodoka n'ibindi biracyaza. Abariya nubwo bakoze bagahembwa ibihumbi 500, hari n'uwafashe miliyoni, ariko nabo bashobora gukora cyane bakakurusha, ubutaha bakazatsindira imodoka ugasanga ni wowe twaye ibihumbi 500. Murakoze cyane. Wakoze felicitation. Waza akira kasike. Na moto yawe. Arayitsindira. Ese tuberere. Uraje kati. Arayijyana. Murakoze.